Shuti bakunzi ba Rwanda News 24 ikaze mu kiganiro cyacu uko biri. Ikiganiro cyacu uko biri cy'uyu munsi tariki 9 z'ukwezi kwa 2025 kera kabaye Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yinginze Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ko yamufasha kurangiza ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi hari kuba inama yitwa ni inama iri kubera mu Bubiligi. Iyi nama iri guhuza ibihugu bya Afurika kimwe n'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi. Iyi nama ikaba yitabiriwe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama yitwa Global Gateway Forum mu 2025 iri kubera mu Bubiligi. Aho ngaho mu Bubiligi iri kubera uyu munsi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bwana Paul Kagame na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi bose bitabiriye inama, bose bagize umwanya bahabwa ijambo muri iyi nama, aho Paul Kagame we yagarutse ku bintu bijyanye n'imikoranire hagati y'umugabane w'Uburayi n'umugabane wa Afurika, uburyo imigabane yose ibiri igomba kungukira mu mikoranire yabo. Ariko mu gihe Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Antoine Felix Tshilombo bamuhaga ijambo, we yagarutse ku kibazo cy'umutekano mukeya uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku ntambara ihuza guverinoma ya Kinshasa hamwe n'umutwe wa AFC 23. Turaza kubashiriraho video ye ari kubyivugira. Mu magambo yavuze ati sinigeze ngira umutima wo gushotora yaba u Rwanda yaba Uganda cyangwa n'umwe mu baturanyi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubibutse ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igizwe n'ibihugu imipaka ndetse ituranye n'ibihugu 9. We yavugaga ko atigeze agira umutima cyangwa ingeso yo gushaka kwishira hejuru cyangwa yo gushaka kubangamira cyangwa gutera igihugu cyari cyo cyose, kwitwara nabi mu gihugu cyari cyo cyose mu ibyo bihugu 9 uko bimeze. Yakomeje avuga ati ariko ibyo ntibyatumye hatabaho intambara iri mu burasirazuba bw'igihugu cyanjye, aho hamaze gupfa abantu benshi bageze kuri za miliyoni zitandukanye. Twari tugiye kugera kumvikana n'u Rwanda tugiye gusinya amasezerano, habuze gato amasezerano yo kurangiza ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ngo ntazi impamvu u Rwanda rwanze gusinya, no kuvuga ko yabyegetse ku Rwanda. Arakomeza aravuga ati ariko ntarirarenga bwana Joao Lorenzo wari umuhuza akaba n'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe, ati mutanzeho nk'umuhamya namwe abitabiriye iyi nama cyangwa iforomu mbatanzeho ubuhamya, ngo uyu munsi ndashaka gusaba nyakubahwa Perezida, nubwo atavuze w'u Rwanda ariko yamurebagaho yari yicaye, ndashaka kumuha ukuboko, icyo mu Gifaransa yakoresheje tendre la main. Tendre la main ni ukuvuga arashaka ko bakorana n'u Rwanda kugira ngo u Rwanda rumufashe kurangiza ikibazo kivugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwa Kongo. Aravuga ati ndabizi neza uramutse utanze itegeko kuri M23 intambara yahita irangira. Ati ibyo rero bivuze ko ngusabye kugira ngo utange itegeko kugira ngo intambara ihite irangira. Uyu ni Perezida Tshisekedi mu minsi ishize yagaragaye yikubita ku gatuza avuga ati
kuva igoma tushobora gutera ibisasu bikagera i Kigali. Yumvikanye mu shuri itari imwe avuga ati nta kibazo afitanye n'abanyarwanda, ahubwo ngo afitanye ikibazo n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ngo azakora uburyo bwose ngo abuhirike kugira ngo abanyarwanda bagire amahoro n'umutekano. Ibyo byasubiwe na mugenzi we Evariste Ndayishimiye. Yigeze no kuvuga ati mu bantu bose ukinisha ntuzankinishe jewe Felix Tshisekedi umurinzi w'abanyekongo. Ibintu byinshi cyane yagiye avuga ku Rwanda, ariko noneho banza amagambo yarashize ivuga, yabonye ko amagambo nta kintu akemura mu by'ukuri, akaba yatangiye kwinginga u Rwanda kugira ngo rumufashe kugira ngo rurangize ikibazo kivugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bije gute? Impamvu Felix Tshisekedi yisubiyeyo akagaragara nko kwiyorosha ni kubera iki? Niba koko atazagera i Kinshasa ahindure avuga ibindi, impamvu ari kwiyorosha ni iyi. Impamvu ya mbere iri gutuma ari kwiyorosha ya mbere ni iyi ngiyi. Ibiganiro byahuzaga AFC M23 hamwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibera i Doha, ibyo byo byarahagaze. Itangazo umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar yasohoye ku itariki 7 yavuze ko ibiganiro bibaye bihagaze, ubwo bakaba bashize imbaraga mu biganiro bigomba guhuza Israel na Hamas. Uyu munsi bageze ku myanzuro ishimishije, bashobora kuza gutera amakashe yabo gushyira umukono ku masezerano baza kugira n'umutwe wa Hamas. Icyo ni cya mbere. Ikindi cya kabiri nuko witwa Masad Bolos, uyu nguyu ukurikirana ikibazo cya Kongo, akaba Trump yaramushinze gukurikirana ikibazo cya Kongo no gukurikirana uburyo amahoro yaboneka mu karere k'iburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nawe aherutse gutangaza ko mu by'ukuri ntabwo ikibazo kiri muri Kongo kirareba AFC M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo kugira ngo ikibazo cyari gikemuke nuko agomba kuba ibiganiro bihuza abakongomani, ikintu abakongomani badashaka kumva kuko bo bahora barishizemo u Rwanda ko ari rwo rwabateye. Ibyo ngibyo yarabitangaje, amaze kubitangaza bamwita umunyarwanda. Ku munsi w'ejo uyu yitwa Minisitiri w'Intebe wungirije w'Ububiligi akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, nawe yatangaje ko yagiriye Tshisekedi inama kenshi, amugira inama yo gukuraho igihano cy'urupfu, nyamara Kabila bamuhanishije igihano cy'urupfu. Amugira inama yo kugirana ibiganiro n'abakongomani, imitwe irwanya ubutegetsi muri Kongo kugira ngo ibibazo bikemuke. Amugira inama nyinshi z'uburyo ngo amahoro agomba kuboneka, ariko Kongo ngo ntabwo yigeze ibyitaho, ntabwo yigeze ibiha umwanya. Noneho amaze gutangaza gutyo, yatangaje ko bitandukanyije na Kongo, bitandukanyije n'ubutegetsi bwa Kongo kuko butumva inama, babagira ko batazongera kwivanga mu bibazo byabo. Kugeza ubu ngubu ibihugu byose biri guhinduka Kinshasa, biri guhinduka ubutegetsi bwa Kinshasa. Noneho Tshisekedi yabonye nta kundi kuntu ashobora kubigira, yibagirwa ibyo yavuze byose, akaba yemeye guhereza ukuboko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Kumuhereza ukuboko ntabwo ari ukuboko gutya musuhuza, ahubwo ni ukumusaba ko bakorana, akamufasha kurangiza ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane ikibazo cya AFC M23. U Rwanda rwakomeje guhakana ko rudashigikiye umutwe wa AFC M23, rukavuga ko rwashizeho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo FDLR itazashobora kwinjira mu Rwanda igatera u Rwanda, cyane cyane ko mwabibonye ubwo AFC M23 bafataga umujyi wa Goma ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere, nimba nibuka neza. Icyo gihe minsi ibiri yose FDLR zarashe mu Rwanda karahava, bashaka kwinjira mu Rwanda kurwana. Ibyo biragaragaza ko bari bashigikiwe, bari bafite abantu babashigikiye kugira ngo binjire barwanye ubutegetsi bwa Kigali. Noneho ukibaza
ese ko AFC makumyabiri na gatatu na Tshisekedi ubwe yemeye ko ari abakongomani, u Rwanda Perezida Paul Kagame arajya gutanga gute itegeko ngo bareke kurwana ko atari abanyarwanda bari kurwana, aratanga itegeko gute? Ibi nibyo Tshisekedi yasabye Perezida Paul Kagame. Perezida Paul Kagame akaba we yari yafashe umwanya wo kuvuga mbere ye, nyuma Tshisekedi aza gufata umwanya wo kuvuga, nibwo yavugiyemo ibi byose. Reka tubitege amaso. Gusa uruhande rw'u Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungire aganira na France 24 yashubije, yagize icyo abivugaho. Aravuga ati none se gusaba perezida kurangiza ikibazo, perezida w'u Rwanda kurangiza ikibazo cya Kongo AFC M23 n'abakongomani. Perezida Tshisekedi wenyine niwe wabaye excuse, Perezida Tshisekedi niwe wabaye wa mbere kwica amasezerano yose twagombye kugirana. Aravuga ati mu minsi ishize twari gusinyana amasezerano i Washington ajyanye n'ubukungu. Ibintu byose byari byamaze kumvikanwa ijambo kurindi, intumwa zose yaba z'u Rwanda yaba za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abahuza tumaze kubyumvikana, asigaye gushiraho umukono. Ariko Perezida Tshisekedi ngo niwe watanze itegeko ku bari bahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu byo biganiro kugira ngo badashiraho umukono. Arongera aravuga ati Kongo niyo yanze ko dusinya amasezerano i Rwanda muri Angola. Kubera iki? Kuko mu amasezerano yagombaga gusinywa mu kwezi kwa 10 ni kwezi kwa 12 umwaka ushize, nimba ari kwa 10 sinibuka neza amatariki, ariko ni mwaka ushize mu mpera z'umwaka. Bagomba gushira amasezerano, umukono ku masezerano bari bamaze kumvikana hagati ya Kongo n'u Rwanda. Muri ayo masezerano cyangwa mu byo biganiro harimo ingingo ivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kuganira na AFC M23, barabyumvikanye neza. Ariko ngo bigeze igihe cyo gusinya, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo uyu nguyu yitwa Therese Kayikwamba yanga ko yavuga ko bagomba gukuraho igika cyavugaga ko bagomba kuganira na M23, kandi nyamara ngo bari barabyumvikanye na draft y'u Rwanda y'abakongo bari bakiriye ibyo bintu byo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagomba kuganira na AFC M23 nk'abakongomani kugira ngo barangize ikibazo burundu. Ku munota wa nyuma Kongo ivuga ko babikuramo. Imaze kuvuga ko babikuramo, urumva nta mpamvu rero ko u Rwanda rwari kujya yo gusinya ibyo batumvikanye, kuko ibyo bumvikanye Kongo yari maze gusaba ko babihindura. Aravuga rero ayo yose ni amakosa ya Kongo, ni amakosa ya Kongo. Ni Kongo niyo yakoze ibyo bintu byose. Kongo igomba kwirengera rero ingaruka ziri kuyibaho, kubera ko twebwe nk'u Rwanda tutashobora gusaba M23 kureka kurwana, kuko cyambere AFC M23 n'abakongomani kandi barwana ku mpamvu zabo bwite, bafite ibyo basaba leta ya Kinshasa. Nibyo ngibyo, ayo niyo makuru nashaka kubagezaho kuri uyu munsi. Reka dukomeze dukurikirane, tuze kureba cyangwa turaza kumenya mu masaha ari imbere icyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda aza kubivugaho. Ciao ciao, Imana ibarinde.